Kung pananglitan ang imong bana, dili muangkon nimo nga asawa ka, inigadto nimo sa ilang balay, inigadto sa niyas inyong balay ang kono nimo. Ito bag mga asawa, ano bang murag baliwa ra ka dito sa ilang balay ba, di gyud ka ang konon nga iya kang asawa, di gyud ka ipaila nga asawa, inigadto sa niyas inyo imo ang konon. Ay, baos-baos ra na eh. Ika, ngiga ko ni mong buanga ka sa inyo, di ko ni mo ang konon. Nya dinhi, may ikang alagaran, pati kang buanga ka. Ay, nawa niya, igbaos na ito, balik ito sa amo, di ba? Ako yung kang salikway sa dito. Baos-baos ra ta. Mao sa din ay kinaiyas Ginoo. Na, ingon siya diri ay, ang muangkon, atubangan sa mga tao nga siya ako sang angkonon dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya adi sa nako angkonon dito. Lingay mo tupad na mo angkon ka ni Kristo atubangan ako. Nako no. Na mo angkon ka ni Kristo atubangan ako. Ang kanang wa mulingi wa na mo angkon. Nya kay wa man ka mulingi, di sa kalingios Ginoo didto sa langit. Gitagaan ta mog second chance. Lingi ay mong tupad, ing na mo angkon ka nga ni Kristo atubangan ako. Oy, daghan kay nato nga mauwaw. So unsaon man nato pag-angkon si Kristo? Una, kinahanglan ang kono nato siya sa pulong ug sa buhat. Una, pulong ug buhat. Kasagaran nato kusog kay moangkon nga kita Kristiyanos sa pulong. Pero lisod kaayo pagbuhat. Na siya. Kinsa dinhi ang nakapasar aning unang pag-angkon, pulong ug buhat. Asa kamot? Tanawa wa. Sa tinud-anay kaning namalit og slots nato, mao gid ni sila ang nag-angkon sa pulong ug sa buhat. Usa ni kapaagi ba nga ako Kristiyanos. Unsa man ang Kristiyanos? Ako Katoliko. Unsa man ang Katoliko? Membro sa kinatibuk-ang simbahan. Karon na may panginahanglan ang simbahan, kinahanglan mopakita ko nga moapil ko sa simbahan. Mo na itong gislat-slat aron maka-apil gid ang tanan. 500 per slot. Nya ikaw na kay 1,000, na kay 2,000, na kay 10,000 para ra gid sa imong kaugalingon. Katoliko pa ka? Membro pa ka sa simbahan? Di na. Kana sang atong sibot kanang iyana ba sibot o kanang inyong i-offer diri formal nya informal man na kanang sibot, dili gani kamo offer or di sa kamo hug anang sibot, wa na kamo angkon nakauban ka sa simbahan. Kini bitang atong lawas tanan nagtampuhay gid ni sila, pulos gyud ni dunay kapuslanan. Unya nihimo gid ni sila sa ilang function kay ngano man kauban ko sa lawas. Nyag duna gani usa sa atong bahin sa atong lawas nga di na mo function, di na mo angkon nga kauban ko, musakit ang kanang maong bahin. Sakit ba? Sakit ba yan ang di ta angkonon, di ba? Uy, makaingon kay ouch ka na, kasakit. Di ka angkonon, sakit. Uy, kana bang mo bati di mo nga murag wa ka gi recognize? Sakit. Maubita si Jeremias diri sa unang pagbasa siya, unsa naman hastang ako mga higala mo unay naman ako budhi. Kasakit ba ani oy? Pero si Jesus mao sa nay gidangatan niya. Gipamaka kasakit ato katos Pedro nga wa ko kailana. Kasakit ato. Nya si Judas gibaligya siya, sakit ana. Ngayon, lingay mong tupad.
Ing na okay ra nimo budhian ka. Pangutan na ba? Ing na okay ra nimo budhian ka, kanang traidoran ka. Sige. Kamong mga bana, okay ra mo og mga bit inyong asawa. Mga bana ba? Okay ra mo? Dili sayon oy. Dili sayon. Kanang imong asawa nangabit gani na pasabot wa na mo angko nimo nga bana kaniya. Mura na siya dalaga. Nya kamo sang mga bana, mga bit gani mo atubangan sa inyong kabit, wa sa na ninyo ang kuna ang inyong asawa, inyo na sa nang gipamakap. Sakit na oy. Nya si Kristo nga maoy nag-atiman nato, maoy naghatag nato nga matod pa sa ebanghelyo, giatiman gitag maayo hastang ato mga buhok giihapag gid sa atong langitnong amahan. Labaw pa ang iyang pag-atiman nato sa mga langgam kana mga balili. Nya di nato ang kunon sakitan sa dang Ginoo ana. Pero kay ang Ginoo perfect man, ang iyang kasakit dili niya ipaagi og hilak. Dito sa langit ang Ginoo wa na siya sakiti nga maghilak kay puno sa kalipay ang langit. Unsa man iyang ipaagi, dili tadiya dawaton sa langit. Kung unsay atong gibuhat dinis kalibutan in relation sa Ginoo, iya sa nang buhato nato inig-adto nato sa langit. Mga matay manggitang tanan. Mamatay kita. Gilingay mong tupad ina, mamatay ra ka. Ina, mamatay ka. Nganong wa may makaikyas natos kamatayon, matod pa ni San Pablo diris ikaduhang pagbasa, tungod sa sala ni Adan kay og di Eva, una na tong ginikanan, wa nila dawata ang sugo sa Ginoo, ilang gisalikway ni sulod ang sala, ug ang sala nagdala og kamatayon, ug ang tanan kay nakasala man, ang tanan sad mga matay. Unsa may makapapa sa sala, ang kuna ang tag-iyas kinabuhi. Kay matod pa ni San Pablo, kung unsa kangilad sa gibuhat ni Adan nga pagsupak sa Ginoo nga mo'y hinungdang nangamatay ta, mausad ang kanindot sa pagsugot ni Kristo og naghatag nato og kinabuhi. Muna ang kuna si Kristo tag-iyas kinabuhi, ang gihatag sa sala nga kamatayon nga matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, sa wala pagani ang balaod, sa wala pagani matao si Kristo sa kalibutan, ang sala diha na. Kay si Adan, wa naman, kasa naman. Pero pag abot ni Kristo, duna na sa siya'y gihatag nga kinabuhi. Muna ang kuna gyud ang kinabuhi. Kay di ka mo angkos kinabuhi nga maos Kristo, patay gyud ka. Na karon unsaon man pag-angkon? Una, ang kuna ang kinabuhi ni Kristo. Ang iya bang life ang kuna. Nya unsa may kinabuhi ni Kristo? Una, ang kinabuhi sa kamatuoran. Matud pa ni Kristo, I am the truth. Puy ang kamatuoran. Kung kiskisan nimo imong kilay, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung pakuluran nimo imong buhok, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung paputio na nimo imong naong, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung ikaw babae, magpakalaki ka, manguyab pag kag babae, nagpuyo pa kag kamatuoran. Kung ikaw laki, magpakababae sad ka, manguyab pag kag laki, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung ikaw minyo, manguyab kag laing babae or laing laki, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung ikaw empleyados gobyerno, unya gamay ra kay kag sweldo, unya mangurakot ka, mudako dayon ang imong balay, mudaghan dayon imong sakyanan tungod sa imong pagpangurakot, nagpuyo pa kas kamatuoran. Hoy. Kung ikaw babae, asawa, mag-inom ka ng pills para lang dili ka manganak, nagpuyo pa kas kamatuoran nga healthy gina nga manganak gyud ka. Kung magpalaygit ka, nagpuyo pa kas kamatuoran.
Kung mag-abortion ka, nagpuyo pa kas kamatuoran, na kunuhay wa kay anak, pero imo daing gipatay, ha? Tubag? Wala. Da. Uman. Kana? Check up pa na inyong kinabuhi. Kung pari ka, nagkigsuod kag madre, nagpuyo pa kas kamatuoran? Of course. Magdi mi magsuod nga na may serbisyo sa simbahan. Ano inyong sa kong iapil-apil? Kung pari ka, ang kolekta isod ra gid nimo sa bulsa, di nimo ihatag sa simbahan, nagpuyo pa kus kamatuoran. Unyag magsigi kog baligyag slat, nya akong idapat tanan diha sa atong project, nagpuyo pa kus kamatuoran. Nya di gyud mo mamalit og slat, nagpuyo pa mo sa kamatuoran. Wala. Ada. Kung sa chase pa, mati na yun. Kana ba? Puy-an atong kamatuoran because God is truth. Si Adan og si Eva, gisalikway nilang kamatuoran, nakasala sila. Ang tanan nga mo salikway sa kamatuoran, nakasala og mamatay. Daghan ang nagpakamatay para sa kamatuoran. Si San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, og ang mga apostoles. Pakamatya na natong kamatuoran. Ikaduha, si Kristo gugma. God is love. Kana dawata sad puy isad ang gugma. Kung manlibak na kas imong isigkatao, nahigugma pa ka, wa na. Kung pasayloon imo isigkatao, nahigugma ka, wa. Kung imong di nimo pasudlon ang mga pobre diha sa inyong balay, nahigugma pa ka o wa? Wala. Kung pasudlon nimo ang tanang way balay diha sa inyong balay, nahigugma ka wa? Kung ikihan nimo ang nakautang nimo nga wa kabayad, nahigugma ka wa? Tubag? Kung imong pasayloon ang kabit sa imong bana, nahigugma ka wa? Kung imo ra yung higugmaon og panggaon, di gid nimo yaw-yawan ang imong anak nga kusog kay musuyok, nahigugma ka wa? Kung imo ra gid nang sige haghatag og hinabang ang nagsigig libak nimo, nahigugma ka wa? Kamaon day kayo mo. Mga igsoon, ingon ana ang nahigugma. So dawato nato ang kinabuhi ni Kristo. At least kani, kinabuhi sa kamatuoran, kinabuhi sa paghigugmaay. Ang sunod natong dawaton ni Kristo mao ang iyang mga presensya. Ang iyang presensya din his kalibutan. Kinsa may presensya sa Ginoo sa kalibutan? Matod pa niya, unsay inyong buhaton sa labing ubos, munay inyong gibuhat nga rinako. Pasabot, atong higugmaon ang labing ubos, the least ones. Champion kayo ani si Mother Teresa, sila St. Vincent de Paul, sila si St. Francis of Assisi, ug uban pang mga nag-alagad sa mga kabos. Higugmaa ang labing ubos ug kabos. Gilingay mong tupad. Ing na mahigugma kas kawatan. Sige na. Sige ba, ing na. Mahigugma kas kawatan. Naawa muling nga naman, kana intaong kawatan, nangawat intaw na kay wa nagyoy mahimo siyang kinabuhi. Way trabaho, wa tanan, mangawat. Ingka manuyupay mangguna padir. Apil na sad na. Kaya di sila musuyop, maglisod sila pangawat. Mahadlok ng ka. Suyupi o sa aron kursunado kay ka. Ana. Ingka mamaligya mangguna nagsiyabo padir. Mabitang na maligya in town. Nga naman, wa gi trabaho. Ngawat. Higugmaa ang kawatan. Sige ko no be, laing lingi na gusto kang mapriso. Gusto ka mapriso. Nyamin ko, uti ko, bako uroy. Sige, duawa na lang ang mga binilanggo. Nya, gusto ka guway balay. Gusto ka
Gusto ka maglakaw-lakaw way balay? Jadi sa kalisod na pa dir, dawata na lang sa inyong balay ang way balay. Gusto ka masakit? Ha? Gusto ka masakit? Dili. Atimana na lang ang mga masakiton. Gusto kag way kaon? Kana ini kabuntag mangabkab pa kag basurahan aron manguha ana mga panos-panos nga gipanglabay. Ganahan ka na? Ganahan? Dili. Pakan-a na lang ang mga gigutom. Mo na ingong Kristo. Di ba? Ganahan ka wa na ka ikasulob, maghubo na lang ka, lakaw ng daan. Di, bistihin na lang ang mga hubo. Mauna siya mga igsoon. Ang atong buhaton, higugmaon nato ang kinabuhi ni Kristo, higugmaon sa nato ang presensya ni Kristo dinhis kalibutan nga mao ang labing ubos. Kung ato nang buhaton, buan tas Ginoo sa tanang grasya, iya pagitang panalipdan sa tanan natong kaaway, labi na gyud ang yawa ug ang sala. Manindog ta mga kauban ni Kristo.